the 20th Kachai Lemon Festival with the theme Organic Kachai Lemon for Sustainable Livelihood. We welcome everyone who have come here for the capacity building program with the hope of learning something new from the resource persons. And we also thank the resource persons here today. Your presence is a great support and encouragement for us. The resource persons today are 1. T.S. John Monsang, Chief Manager SBI, Ukhrul Branch. Rinchon K. Vashum and Yangmaso Humao. Now let us begin our program. So for this, I request Wungramkhan P Huray, Associate Pastor, Kachai Baptist Church, for the opening prayer. Ray Kamadaya, Kazingram Lake Lay Tumwe, Kasa Kavavri Ra, Nali Ningshik Zankade, Itumwe Lake Shia, or Baisholi, Jambra Tahi Sampang Sakta, Kajai Lay Hai Li, Ungyao Sang Galaling Sangda, Atay Kamate Sampangda, Kasa Kavavri Ra, Kajai Ray Jumnao Itum Bingwanga, Haglagena Sok Me. Mirin ring rakta clay apongli kanagapai saye adu government na taimida 466 geographical indication la sampangsak chumang maning la scientist ping na kachai lemon hi observe salaga ascorbic acid chumai kuida content gasa 50 ka shungda percentage ka shungda content sada unique sala gaina Manipur state mang le maningla state ka daily hui value aman ga sakhi thewang sakta khlai sai goro juwang prohonali ning shik jangkhade chambra hi aman hiya ka saklamo da itumna phaningguida kum ga chida festival muyonda lei achugumla ayagla aju jimiksho khamyon hili prohona na changmi da khlai juwang nali ning shiye Ari ngashun Adam hitran resource person being ngating ngada ung lagai tumle tamjithegi da leili atum sai gorli pro hothai thangkhamai sangmida taja gaina tam station khawai pangshap murum sangmilo rajang dak lei tum sai gorula mathalangi ngana hui laga chuya tissue da ringshap khawai pro hona na rang rum milo program hina pangli ho sang khamine chu krista mingli amen. We will take up introduction and presentation time by Kaphungkui P Huray, Vice Chairman, Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited. Oh, Lehiang Tor. Ayawena Habulaga. Itum na aya festival mionaira laga achu hi chui follow up sade itum na training hi kuigagi de khlene chena aju hilira sang mi de khlia itum wi kyashi ba ya resource person being madala gena TS John Monsang Chief Manager SPI Ukhrul Rinchon Kashong kla Yangmaso Humao no thumni le ihi Kachai fruit farm in a ring of Trau Punok to lay. Shimikshohi Itumwing at Silakaya at the Makang Sire Kajay Itumwe Longli Ramwe Longli Katik Sarshogai the program he Natsilaga and Ledele Kla Itum program Hogbohi Ayawen and Langzinza Hiver Boom Charlie Habur the Saxane. Kang told the Zinga like the Delcomum tattoo, Legation Hyung Hevalaga, that the Delgo wearer, Huida Huila, Adamji, Tadayari in Razung Milaga. Razung Mintum Psychohinala Matantup, program he paid itum with trainings he will go by Sase Chena, Soda, Jimmy Show Hile, itum the Sing Magdeclay, psychology. Matang Kuiga Waisase, it will be presentation lay.
Presentation Vivang Karyasada DS John Monsang SPI. Kakaneli Rinchon ke Vashum Monetising value added product. Kagatumali Yangmaso Humao grafting, cutting and layering of Kachai lemon. Mathangli SPI Wena Ungda Laidakle Working so Konghar Staff SPI. Working so Konghar Staff SPI Anala mga shok mirano. Chiwithili Pay Chow Luikor Anala mga shok milo. Chiwithili Alex Vashum Tabos Misty Hills Proprietor CEO Anala mga shok mirano. Kanawasada Wungramkhan P Huray, Associate Pastor Kachai Baptist Church. Ishiwi Resource Person Binghi TS John Monsang, Chief Manager SBI Ukhrul Branch, and Banking and Finance Wimaramli Itumli Tamjitei Mire, Rinchon K Vashum, Monetizing Value Added Products, Yangmaso Humao na Grafting, Cutting and Layering of Kachai lemon, Hibinghi Tamjitei Migi Chinai. Let us now listen to our first resource person, TS John Monsang, Chief Manager SBI Ukhrul Branch. Please take your time. Very good morning to everyone present here. Respected headmen of Kachai village, village authority members, secretary and convener of the 20th Kachai Lemon Festival, and our other esteemed resource persons on the dais,
and all the Khungi Ahan Mayam Ima Romgi Par Thokpakhui and the young entrepreneurs and everyone who have come to participate in this program. The 20th Kachai Lemon Festival, I would like to thank the convener for inviting me and making part of this festival. Yam harawe. Kachai Lemon gi maming si Khun udringai de gi maming na han na ta khrabne. Chahi tara mga mamangda. And yam haraw bagi Khun bu ngasi han balakaga mayam bu unawa phangbasu yam harawe nuigi khun gi hospitality nuigi khun gi phajaba adu uwa phange and kon naso amuka khun sida muk lakpa ngam phangningai gi damaksu asa taujai ngasi gi topic si banking and finance. Akoi gi Kachai Lemon gi mari lenana. Akoi gi bank gi side tagi. Kari finance available oibra haibagi matang da mayam da ngasi ay matam laujage. I hope Manipuri Maitai is comfortable oibro. Maitai lon yai ko. Akoi Ukhrul district si yam chawe population yam chawe adubu beng masing si yam pi Khun nama chale yumlak chamanga chatru oye khun chama suradi masing si ayaw ado akoi beng di mga khakta le Ukhrul da aduna maram marak tasu khandaraga mayam gi maning thunghan bang ngam lamoi haina thaje adubu akoi gi Ukhrul district le riba khun mayam public mayam na bank khuisi picture asu adum support piraga lerak akoi na su hojik matam su akoi na angam badi honai awat pati yam lekhigini adubu mayam nungsinaraga support pinaraga akoi thabak tawminnaradi akoi bank su chawkhatkani akoi mi su chawkhatkani haiba asama thamje akoi gi thabak makhai si paikhat ke any business paikhat ke hairo thabak ama paikhat ke hairo paisa haibasi darkar oye yum ama chalaige hersu paisa darkar oye hajikan aduda bank haibasi magi society ama the role of the bank is very important aduda bank na finance tawrakpada condition yam leman le hairaga mayam si mapan de paisa pubada awaba yam nangbasu leye aina matam khuding haibne bank si lae mi mayam lae loan lauge haye it's very good changadabne akoi loina khanga lakpa nate paisa gi matang da su akoi tamnangai mayam leye adubu akoi gi financial institution mayam lebodo approach tawbasi changlaga khangadabne adubu akoi rom gi chanabi amasi akoi si yam speed ta pame thabak si speed haibasi ngasi chala hayeng loan phangani haibagi asa lakpadi amaram da nu aning ba kai basu legini adubu bank koi ga damne maram khang ga damne plan taw ga damne project sem ga damne purpose lai ga damne so I gi experience da akoi gi tribal society da ihan han bada akoi savings haibasi tam ga damne
savings hairaga akhuina ngasi lupa tara taladi lupa manga yum chalaibada sinari lupa manga save tawba haigadabne hai aina haibadadi yam laye tawbadadi it's a very big challenge akhuigi tribal society not only akhui Ukhrul hairo akhuigi som chingi kadai akhuigi chingmi haibasi akhuigi asonba amadi savings tawba haite adubu haitabadu tamgadamne haibasi ama asa tawe miga savings haibagi kanabadi karigira habda akhuigi achinba awaba matam lakpuganda dakar oibasi akhoi paisa thibada awaba masu yam leye adubu akhoina macha na save tawramadi achinba emergency lapuganda akhoigi savings to use tawba ngamgadabane ba adubu akhoi practice de akhoi tara taladi tara manga phawa expand tawba ngamkhre ba duna khwadi adugi awaba ma oye so ngasi gi dum platform si lauraga sigi wari ama ni haninge we have to inculcate the habit of savings akhui savings house it's not late we can start lupa tara phangadi lupa ani phawsu hayingi damak hairaga thamse let us save learn to save saving habit is very important aduga aina bank gi scheme mari gi matangda wari sagani adubu loan gi wari haudringa da aina matam khuding aina hainingba ma leye maramdi akhui aina Ukhrul last year lakpada Ukhrul gi SBI akhui gi branch gi maming si mapan lamda di tongan na uramba yadne akhui gi si NPA yame hai habdi NPA haridi loan singdaba masing yame hai loan singba ngamdaba gi maram yam leye adubu ngasai gi mi gi mapan na Ukhrul branch haridi negatively lawba adu akhoi mayam chumthok ningai ama aina hainingba amadi loan lawba haigadabne loan singbasu haigadabne haiba ma thamninge maramdi chatkraba matamda akhoi gi PMEGP kari loan mayam piramba khoji singba ngamdabagi mayamna mingthi hanba ma leye adubu loan lawba khoi gi maranne habisunate there are various other factors corona covid matam corona na su maram oirame akhoi gi market yadabasu lerame aduna akhoi gi plan tawramba fail oiba yam lebni na singba ngamdabasu yam leye adugi matangda aina hainingbadi in context of our tribal society akhoi gi plan what we want to do akhoina tawning basi whatever project we have in mind whatever business plan we have in mind akhoina pambasi tawning basi purpose should be very clear aina business tawgani aina bakery hangani aina factory semgani aina law ugani ok yokani hardi adu dawgadamne nangna loan ok yok ningai loan lauradi ok yok pada sizinabiyo adu oiradi akhoi adugi ok to chauraga yolaga aduna paisa singba ngamhangadamne aina ok yok ke hera paisa lauraga diversion of fund ok to yok tre adu paisa do atopada thada hobada bank loan singba ngamhaudaba su yam maram oyeba aduna one thing we have to know is loan lawba haigadabne singba haigadaba habada repayment discipline akhoina repayment discipline has to be very clear maram di ngasi lawga singba lora amuka anoba lawba habisi that relationship that continuity should be there so akhoi gi khun ngasi gi program ga mari lenana aina scheme ani hum haibado ai ihan hanbada KCC Kisan Credit Card hairaga akhoina low haji akhoi gi farming gi damak ne ba that means even our lemon farming is also included under this scheme sigi loan amount si it goes up to 1,50,000 aduna
sigi scheme gi kanaba haibisi karira heraga nangna loan lakh ama lawro hayo kumsi gi aina lemon farm da aina sengdok para hek pagi mi wai bagi adugi kharcha changada makhai do if it is coming under 1,50,000 asigi nangna lakh ama makhai lawroga nangna yum chalai bagi su angang leri tambagi su tangkhai sinaraga tangkhai na lawda thadaba number di sigi scheme she is very asina phai haina ma haininge asina farming gi damak khakne up to 1,50,000 KCC can go up to 10-15 lakhs adubu akhoi gi Manipur da di akhoi gi ching gi lamsi mortgage tawba yadaw maramna without mortgage up to 1,50,000 lawba yai aduna if anyone is interested aina akhoi convener su laye akhoi khun gi authority su laye we will identify who are interested to avail KCC loan and in this coming like April degi hauraga akhoi beneficiary identify taunaraga coordinate taunaraga we can start with this initial KCC loan gi akhoi identify taunaraga tawba yai that has to come with coordination akhoi mayam ngasi unaba nate hayeng su mo khoi tanaraga let us start begin with something haiba ma thamninge aduna KCC loan gi chi interest rate 7% only per annum 7% sida aina ngasi kumsi lauraga chahi ama phadringa da nangna hai thokpa makhai yolaga adu amuka lakh ama singdo adi 3% amuka discount laye ardi chahi ama da 4% interest oigini nangi lakh ama da and si chahi manga gine that means kumsi lauradi April da laure next year April mamang da singdo adi nangi matam chana singdok pagi 7 minus 3% 4% interest rate khada pigini aduga before April you will nang na loan singdo amuka April da amuka loba yaiba same amount do aduna KCC haibasi rotating fund nangi savings ka cham manamne and the interest will be charged nang na hojiki lagama loba da nang na lawda lising yang khai khada sinar di lising yang khai da khada interest lawgani lakh amada law roiba nangna season na ba 50,000 gi amount da khakta interest apply tongani so this is renewable every year si chahi manga gi ogani chahi manga gi nangna dum continue use tawba yai aduna this is KCC kisan credit card heraga akhoi gi law mi gi damakta akhoi farming gi damakta cultivation gi damakta sigi scheme ama laye ani subada akhoi gi PMEGP haibsi akhoi gi KVIB Khadi and Village Industry Board and DIC District Industry Center aduna akhoi gi KVIB na implement tawba Government of India na implement tawba scheme ne Prime Minister Employment Generation Program chahida akhoi district wise beneficiary allot tawbane asimuk kumsi district wise the lot tawnarakpane adugi scheme makhada akhoi gi Kachai lemon ga kari kanaba legadra mari legadra habda PMEGP maming the power employment generation program up to 15 lakhs and here nuina ngasai gi any entrepreneurs SSG cooperative labor makhaina if you are thinking of buying some machineries this is the best scheme nang na haji value added product same the processing tawnangai gi damakta machineries darkar labor makhaido PMEGPD particularly focus on financing of machineries and assets aduna and another advantage of PMEGP is government gi subsidy laye up to 35% and this is not a new scheme mayamna lauram khraba popular oiba scheme ne aduna any
entrepreneurs who wish to get their machineries financed, I think PMEGP will the best scheme for you. The subsidy is also given by the government. Machinery di law daba yade. Akoi scheme gisi ki makada di direct payment to the dealer oirakani. Aduna nang na machine nangi business ki damakta lemon processing ki damakta machine darkar oye hai bisi nang lauge haradi this is asigi scheme the law nangai ki aina suggest tawning hai. Number 3 the mayam na maming tare Prime Minister formalization of micro food processing enterprises PMFME. Up to 2 crores hai amount di num law ba ya ba di yai adubu akoina purpose haibado ngasai aina haibagum it should be very clear. What do you want to do? Nangi, what is your requirement in your business? Nangi hojiki SSG akoi khunda SSG leinaramgani ko SSG legadra dai ko. SSG is also a very good platform akoi ki government sigi finance ki damakta hojiki PMFME and even PMEGP also they are eligible. KCC also SSGs are eligible. Adubo nui na ngasai gi MSRLM got registered already within 1 year nui credit linkage lakani ba. So if akoi khunda SSC level khoi akoi MSRLM da register tawngai luina lainaradi we can go for credit linkage. Aduma yam SSG also one good form of financing for us. Aduna PMFME the SSG khoji 10 lakhs for eligible oye. So PMFME is related to food processing and nangi working capital nangna magi akoi lemon di akoi khunda leizare aduga magbu that lemon akoi na value add tawrakpa ganda darkar oigadaba machineries plus nangi transportation export tawnangai gi karikri adu finance tawnangai gi I think PMFME is also a good very good scheme. Aduna ngasi whoever are interested akoi gi individual entrepreneur oiro individual farmer oiro akoi gi SSG oiro banking scheme di mayam leye adur so these are the 3 which I feel can be relevant. Akoi gi Kachai lemon ga mari lena na akoi gi farmers koi gi KCC na amount pige adubu if you go higher PMEGP leye PFME leye aduna nanga chana ba nangi program ga chana ba project ki makha oina nangna plan leradi please you are most welcome to visit me in my office. Magi akoina checklist document haibasidi mayam leye adubu mayam individually mayam akoi office da akoina tana se hena ama thamninge. If you are really interested, the purpose has to be very clear. For us bankers, akoina what kind of borrower we want? We want a genuine borrower. Nangna thabak tawgani nangi experience lere nangi thabak already in progress like rabada nangi interest ki makha do khoina uwa phangani. How much you are interested in taking up your project aduga khoi wari sana ba dum khange akhoi inspection chale. What happened? I lemon ki juice same ninge hai example ne recent example ne ai ki thabak te khodi inspection chakani hana kari tawramme akhoi yum de semlamme hai
ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯦꯃꯟꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯈꯔ ꯎꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛ 15ꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯦꯃꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯪꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯦ aduna ai thajaba wat khreba the genuineness of the borrower do wat lakpagi maram oina I cannot finance him or her. So the purpose for any kind of loan, not only akhoi farming ge haigunu nangi business, any other business su laigini nangna carpentry towning bra, nangna piggery towning bra, poultry towning bra. There for students who want to go for higher education, education is loan laye, car loan laye, karigri laye. For anything, finance is there. But the main purpose of the borrower should be very clear, and the genuineness is what we look, or as a banker. If you are confident, we are also confident. But if you are not confident, we bankers also are not confident of you. Aduna, I hope I am able to convey aina si scheme ahum khakta wari mate khidang sabne, because those whoever are interested to go further, you are most welcome to visit us in the office. I'll be there. Nangna adu project pame herdi adu tanaraga. I'll also guide you wherever to whatever extent possible, because akhoi gi bank gi herdi chesang yam changi ko. Yadaba chesang dina taba luna akhunda thibada maram. The problem with us akhoi gi tribal society da chesang list herdi tallene. Akhudi che da thabak tobne nangi che document proof nirakani adu akhudi che sembado tanbagi surrender taweba in many cases. Nangi registration kadai habi nangi farmer ne haridi nangi lamgi proof darkar leye, that is issued by the office of the SDO na nangi land certificate pigani farmer gi proof di land certificate proof lakani. Nangna factory nangna food processing tawe haridi, you have to register yourself with the ADC aduga FSSI ga register tawgani. So these are few nangi any nangna company ama sembra, proprietorship ama farm ama sembra, cooperative sembra, registration is the first basis of your existence. Aduna that is important. Then followed by nangi financial documents are required. Nangi ITR nirakani, amount sauradi ITR nirakani. ITR are helped by ITRs are prepared by akhoi chartered accountant. Akhoi chartered accountant the ITR sem hanlaga. Project report amadi department na su mateng pange project report sem bada. Maybe the DIC or the horticulture or the veterinary, they are going to help us with preparation of our project report. Adu mayam suraga nangi pen, Aadhaar, aduga udiam haiba malakani. If when we all prepare the documents, then loan akhoi process tawba yaibo ko. So when we meet in person, we will give you the checklist, we will discuss more. But for as of today, these are the three schemes that I'm presenting before you. Akhoi gi mayam gi yes, I want to do it. I want to go for entrepreneurship. I want to go for a new venture. I need finance haradi adisigi scheme makhada nuigi program do chanba ngamgani hena thaje. So asmana I tension lage. Thank you very much for your patient hearing, and once again thank you to the organizing committee for giving me this opportunity, and thank you akhui Kachai khun gi handman ga all the village members of the village. Thank you for your hospitality. Nuigi oksa yensa luna hauna chakre, and I'll come around akhui thabak kamari lena sudina mu koiba lakni hena thamjai. Thank you so much. Thagatsari sir, nangna tang laba words of wisdom share to bibagi akoi Kachai khungi mi singna khwaidagi darkar oiba loan schemes amasung
savings ki maram da takpire thajai sida lakliba aikoina sardagi ama ni dang orasu tamba phange haina. We look forward to your assistance in the future. Ara itumna prize distribution atam leidale 3 best management wivang. So for this, I request Sir T.S. John Monsang to hand over the prize. First goes to H. Kanang. First prize for best management goes to H. Kanang. Second goes to Pamyola L. Vashum. Second best management goes to Pamyola L. Vashum. Third, S. Wansomi. Third best management goes to S. Wansomi. Shimkur narad leikha khara kui milo ani khani namara salala shimkur narad leikha shimkur maning la ngasot naw na la khara kui milo. First, H. Kunang. Second, Pamyola L. Vashum. Third, S. Wansomi. Kachai Lemon Festival sponsor Sami the Klebing Jithai Miluishitelaye Northeastern Council Shillong Government of India through Ibada MoMA MIDH Horticulture and Soil Conservation Department Government of Manipur Tourism Department Manipur AIDS Control Society District Administration Ukhrul ICAR and Cooperative Department Government of Manipur. Our next resource person, Rinchon K Vashum na tamkuing room luise. Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited we Chairman Secretary kala kathana bing iramwe aunga chimang ning la razang khai kharnau bing kala ngusot naw gadam naw bing gtong kha na thumle ari we ringpha shala milu shitale kala chimang ning la ili thada phakham ta tam khmi ju wang na ning she na thum na kharnau bing na ring re serau gi da thada experience la chungmai khar jena ina hangi da khle kala thada ri thum na discuss angrum gi da khle hilila na thum na chungmai khar da experience khle la jang sarai kha thada ina iwe brand gate now 2019 ni habok laga October pumpkin go the first hog phoki scented candle sign habok ai scented candle si ka hakle jiga eco friendly samai thui ji wax swing jaile soya wax tale soya bean nai na ksem jijina paraffin ni ka da pha ma yaukle jiga paraffin arui thumna market li samang da kle candles ka dong ga hi kyangna the petroleum we pai product ne ju wangai na hi kasharadam ji tran le heart ithumli thada phasali sak zamang ning la environmentally la sak zik chung le thada jikta ji research sam man laga soybean wax in the safest wax ngasai jena ji sing laga awe candle we Ukhrul like that le jile Ukhrul ji jila safe sam we thui ji ji ga ithumui wang pha mai thui ji cotton wick ngasai jena cotton wick ji sing laga fragrance oil being here
thada mina fragrance oil sing ka vai thumle toxic sai kalap sali sa je ji jung le kha hi thada hila common sense le wada sera we ji ka Vix hi khayang zada dei kha wa phaye kha shai sang kha wam pham ne yang da ji we thada chadara ta laga research sam man laga candle sense 2019 when ha bok laga ajira shung da ayur thada khni angnam jing ta ing de da release ka sa sam phangai jiung jai ji le ina iram ni le shla ga ina jambra we bill ji sing laga sem khangai thada ning le iram ni ning kung sa da ji sangai ji kujung ka try sa ye laga hili le dak le od ping jambra ina essential oil sem dak le ji la try sa ye kha angnam bing ji mung ta lak thu ya ari jong we wang wa ya jena kha thada thak mai da ka tai we na la yang laga last thada release ka sa by number 12 by bergamot orange da angnam ji iramui jambra ji nguri la ga yang jena thada market sa laga exhibition ga zadila akhli khwalila gdong gli gi tech kajai lemon ji angnam hi thai kharjan ji iram ni lek shiu wangai na thada kha sem shong ai naw ga ji thada sai da khang dam ji translate thada ayar we mi ping or thada myang naw ping laga kajai we mthai lagrang ji ping angnam ji thal moyang ga ji thada experience ku jung asam bang yang da ji ningli ring ga pha ku jung asam bang ai jena Jiling so laga phonda thada iramui hi ara ili topic me dak le hi monetization of value added products ke jiwa hi saugda remai thuida thada monetization hi khigle jiwa hi hangai practical in sa se jilala thada aru hi atam la shura daw ga dong ham sak bai le ka inari hangda gi dak le hi kala thada hang kahang bing hili yang laga na thumna thada tam khungai or thada jiwari entrepreneurship we spirit ji lei laga internship la or class ka thala thada season la jilera laga tam khungai jibaji lei khawa ka tam naw sal la katong ji thada hang serek jibaji re makeup ta hangai jine nana od a lei laga no we od lei da lei jile mi bing na man mi ngai laga lo ngai laga ji khloji no li le dakle oji thada monetize sa khai ji jili khang sa ne ya jenara iramli le dakle od ping hili iram wa kling dong him thau ga da dong hi monetize sa khoi pai share dakle ne ya laga jiwi monetize sa se jili successful sala ga na monetize sa se ji ga wa hang se ji ga od ka tha ja man tha dam sem thu monetize sa thai thu ji ga business ji mung ga ta lemon jang thui khai ka shi ga wa la ga te na mang sal ga tang khai ji thau khorjan ka chung ga lei ba ba me yang i thung jai le la ka hi ara hi successful sang success ji ga firstly parsing the le hi khi le ji ga na na od sangai da klei ba ji ka la tha da jam sa da hi lemon sam hangai ra lemon ji chambra ji awili lai da klei quality sping or a hi ka thala klayang ji ba him thala ga na first phapta flung re kala iram naw bing ji ba phapta se da klei yang jena market ka sa ji sa da pai me khar gi ne chang khatwa jena gakhni sa da products yara lemon layer thaga lemon ai na khim mai sem bai klayang da kafning adam ji tranjile arui candle ji la akhane kha jimning la ngatai da thada ground level line na grassroot level li thada farmers pingli or lai da lei thum hi thada support sa vai ji wang thada ishavuna than laga candid lemon peel semai lemon jam semai candid lemon peel hila mi bing khwingai la ga yang khwang le ji kha itu moi mouth freshener sa da la shi jin kala ba za khwe laga ina ira moi lemon ya ka thei khu hi kawai sal la awi kaw khai ji we ji cha sa mang se da naw da sang loi sal angnam ji da fresh sala ga ina le shon ji thei khu ya jena lemon jam ba hi main sala ga ina bakery tha lai da khlai or khamui sem da khlai bing na loye ta hi ba hi laga ari lemon peel ga tha ji sem khwai da aru firstly sur khui se rai laga jiwi thile aru ga sur we alung jili da awa khata jang ba mayang jen aru bing ji khrogai laga akhata jang ba ji sugar da jung da sang laga hang khui laga thik sala ga ina wan ga khui ji da da ji khrok khui ji neng tai da laga fushong thei we green tea la sem me iba hi ba jat la ga gung ji da da khangrin mang wa ne yang tin mak thumra da sem sangai sal la yang the hila da paila ge da je trade secret wa da theory je na da hi ka thalak le ji ba je jiwa discuss ba ye je na khawra thei thau weekend ti la ga seme thei thuk thei ki thau la da thei thuk thei na main shakshi thei ba hi wa ka hang bam ning la sugar li ku thum di thang or hapta ga ji rai la ga ji ku shok la ga kishi ka hang la ga da processing teng de la yang sang mai da wa wai ji je awe ki to khangdai preservative ma sang la yang jenara
hiwing jai li monetization hi ra dai kha value added products ping hi le pricing hi thada aman sem ka thai hi important sam i thu e da khuye khwang le jiga hi musem ka thai adam ji tran ji le thada pricing ngui hai je business ka tong thada ngui hai ne ya jena na aman ji market li le da khle jena tiong moi da yor la chung moi da loi yor sala la either na hi fraud ming sa kha sai re aman ji yor an ji chung moi da yor ka na fraud sai re ji li tiong moi da yor le kha wa thada yor a full ji ba je thada direct na ji thada hang hai ne ya khwang le jiga pricing hina na market ji wangai salamina aman saknai aman tio nai ta hang salala nakla na ot jili khizang le kala ot ji ksem jili na labor cost ji punga khali iwi aman ngalang man ji ha khuinga ye ji ji thada jiba ji kde wa jing ta mai ka hang rya jena platform ba hila dargar sa ye ot ji sem gup seral ga yor fa bam le ka wa kala jim pha khui thai kha wa ot ksem tong ha jare man ya ji platform ji ra dai kha partners ta gar sa ye partners ji ka ra platform ji mi khwai thada market le da khlebing ki ji tha mi bing na mi bai le ji ka pha hi thada ji thang mai ji la dar gar sa yang itum na research ka sa ye jena ji azing thada ji mata jawrang ga value added products pa hi khile ji thada deu hanga ye raw agricultural products being ari lemon hi thada a produce ha wa lemon mang ji yor le kha wa ji ba ji wa agriculture we thada wa taw re kha jim ning la ari lemon ji li khang da iram naw bing lemon jam la sem da le candid lemon peel ka thala sem da le lagari hi thada sa ka bai bing ji lemon nai na khim mai le khle ji kha wa ready to serve beverage ari restaurants being cafes being ka thali mi bai ka chung ka option le ya ari hi Ukhrul or Infalli khangda apam ni sijin dak lebing ye athumna sem dak le lemonade ka thala or thada ji ka tong asing dak le je lemon iram wen na thada khi khamang tam bai ne yang khwang de angnam lang tai hangau kala thada quality thalang tai hangai laga canned juice ji can sai laga jila chung khana sem papam da le kha jila iram wina ashama ajugum ascorbic acid yang kha 50 ga da hangai okthuili fruit swing jai le ascorbic acid chungmai thui ji plum type a khana yang jiba ji ava 100 lang ai kha thasala la vitamin C produce ji khamile iramui lemon hi dargar sa gala thada mina thai khmi ji chiwi thada arawa importance ka saji ka thakle jiga ithum moi phasawi wa gai nam chukha wa vitamin C hi ithum moi phasali skins dentons cells ping dong ga form sa dakle hi vitamin C nang jon mi ya jena ashama market sali ping hi dong ga sijin bai ser jin ascorbic acid ji chung moi thui hi da haye laga da cells ping hi da jon nei ji market ka sali dong ga sang bai dakle ni ya jena ari juice concentrates ka tha laga squash ka da shamai da thick samai da thai ji sem bai thai ro ji sem bai le khangde grapes ka tha wi juice ka tha ji squash sem gai hi market li 200 ka thai na thada ji 200 300 thada le le ya ka jilim thamai ka da iramui na shok pai mai fu da le ne ya laga juice powder ka tha sem bai lemon ji grind sai laga grind sa khai grind sai laga ari makawai laga ji grind sa khuye kha wa ji wangnam ari mang jem ne ji iram wangnam ji mang jei phlung no thaga ji le option na kha jena jam la ri khang da sem bai le wine la sem bai le pickles wa iram ni jang baba mai ra tare hi tong ga hi thada machukwa ser kha wa hi ping tong ha value added products ya ari for example iram na lemon ni ajugum chung da rai da kilo lil ba 40 na mid le khari value added products ping hi thada value ji at sai kha wa man ji ari raw materials li 40 mi kha wa value added products being at least 3 times wa thada matai ga yor khui pai gi ji option ne ya ari ram na khunang mai thu ji hi thada iram na problem face ka sa hi la market mlem ne ta hang ya kha thada humram lag deu hang ya pricing hi jilira dai kha wa ra ot khorli thada in experience ha laga ra khai ung jail important sa mai thu ji hi packaging lung da yang packaging li yang laga packaging thai ga thada ra yang laga min thada ot ji khui phlunga oi ji wa thada ji we testimony lag chung lai ba me for example ari Ziria products laga park foods da snabati li lai ari ri ashi hi infal li la jen snabati thal la ayerli la pura hot selling ai na lai la ya ka thagle ji ka athum hi first habok ta thara dam ni 300 packets ka hi mi yor hira san ni ji ko ma khale ka itum weng sot now ashi mi thum otsa laga ari wi cha da packaging thali help sa laga le ashi thum na packaging jim thala ga na sami khai wi thile 3000 firstly 3000 baguettes print sa laga
market likhwaji kachang khani thum ka la phat tak kup khai nya o ji da jen thada thum muiring pha thada experience la share sa ba me packaging me aman kachung li zangai thada ari kdong hong chai hi le khangde myang naw thali wa sa kha wa product akhmang ni 30,000 thaina design sa mi re yang logo tha mang ni 10,000 20,000 sa mi re ka ari tang khul naw I thum mi thada le da le ju wa ngai na iram na thada mi akhmang khani mang ning la kdong nang room la ga jo da Vashum te le kha wa thada packaging je ting phangali lang thada tiang moi da sami bai da option kachung ka le da le nya jen thada packaging ji matha laga lemon hi itum main sala ga na health wa go na market hat le da nutritional facts we value hi wa khui sung gi ne yang jen na ji khui re je kha wa hi ba man nam chung ne ka hi khui laga jar packaging le tong ga ji thada infuse sa sel ga your shop de le ga wa ayer shock se ji la pai me khar laga GST tha wa shi jin se ji ga ina thai tha ka kito Kachai fruit farm we la lai sala bai da shi phni ngai je na thada GST number tha ji wa tong market ka sa ji bai je ga thu main thada sa bai dak le option ku chung ga le da le nya pricing we mram li iram now being price ka sa hi li itum la firstly hadam thai samne kha thada o da phapta ma man laga chili ku chung thada ngui sam ra we da la phning ba ba me kha kai kha tha thai khai la jang sa la bai atha ania khali khrajan sa laga price chi khangjai na jamsda ari river thada option ji itum milim lai thu da train service la malai kala direct gari truck ungjang laga ot kutong haji khung khmi ta him lai thu da itum wak wa itum wang wa aman sak mai khara yang packaging ka thawe ot khui dak le plastic khlola or thada murum rang sal lai itum na ka shok him chung mai laga thada chik thaw problem ka chung lai ba mai ka kutong haji ari le dak le price chi chak yang ser ka wa ik jang ha da hili khot ji thengai na jin ne kito whiteboard le sa shi ja hita da sai ji ba je ka gym lai thu ga da thang ania hali thada ani pang sa bing asumli khrajan sa laga main hi lemon pickle ba hi iramoi value added products hada lai dak lai hina jungmoi thu da lai le ga da amman ji thak le yang ta thada thing yang jik sa ne jen thada ina ji ga dewa hang mi ge kala itum thada ramli lai dak lai bing itum market sa dak lai bing na mushung da sa lai gam sa lai le ji ba hi la thada ga dewa yang laga thaga ka tha pai le ji price je kyor bing tong hong jai li itum room da ngai ngai da price yang laga arangoi wa man ngai sere gi bam ning laga da tong room da phap ta hoi lung li thada price da sai ji ba je thai laga za cher la ram ba hi ji ba hi thada ji phap ta ba vai da ka deu ga da hangai ji sa ne packaging hi for example plastic a hli 50 thada 50 gram ga da hi luba thrai na cha ga se chili luba tha le ra laga janam hi arhon kilo li shakhni na le le tha ga pumara khonga kha iram na yordak le li kilo khni tha ari kilo khni tha jang le je khido ari pickle dong la ja thaga kilo khni tha jang kha wa 50 gram ai na ja kha wa janam hi pegeda halil ba 1.75 ai na ja kyang au thaga ji 10 plus 1.75 laga lemon ji kilo li ba 40 ai na ja kha wa ari lemon kilo akhawi ji ari we pumara khonga ji 40 packets ai na ja kha wa lemon ji aman ji kya ta le ji ga lupa 3.8 aman ji le lemon ni zangai ra thaga preservative kai hna ma shi jin ne yang khak jang ha da value added products da wata hai ba hi wa no we shelf life itum no ot sem dak le we shelf life ji laga ingredient sang sak phung gi ne sang mai da jat sak phung gi thaga preservative fi ka sang thada dar gar sa phung jin ya mi ji jen preservative ji lupa thing halang le da hangai kha jari we 40 packets le chak kha 2.5 rupees ka thau chang dai chen murum rang hila kdong hajing room laga pegeda halil bam gda phangai na chagaw laga sticker la market sare jiga sticker itum sangser phung le thaga ukhrul ari sami dak le hi luba phanga sticker halil ba phanga tha hoi changai sat le khadeli thale quality am tham ka arda sa khui laga aman na pai me khar ta ji hada jik tha ji option jik dong haji yang room bai ji ne kre a chon thang jang laga print ga sa ji 100 sheets li 800 stickers zangai ji shida halil batra print salil bam di da thada ji option ji competition ji leng sak shon bai ji nya ukhrul le da claim mi bing ni la ra thum na stickers luba phangai na print sat le ja halil luba phangai jaga thaga punga khali no labor or thada nakla ta na no aman ji kya haina chak ngai khle ji le yaw ji ina varu hil ba 13 jagai le pegeda hali ji wadai kha dong he etsa kha wa 80.05 hina hili jiung dai pickle 50 gram we pickle hilia
da ji hiba hina unit economics ne na ji sem dak le tong ga jili aman kya ha jang le ji ga 80.5 hi jangai re ji khawa wholesale price si ji double gi ne thaga ji double khawa luba 161 na wholesale mina dukan li na wa yor khawa atumli 161 na mi gi jidla laga wholesale bin na khwe laga market le atum na wa yor li shit ka ari ji 3 times matai laga yor khawa ji jang ha da luba 241.5 rupees hi iramui lemon pickle ji 50 gram ni zada wataran ji ne ta hi hada hi mushung laga hi market ta sa shop tele khawa ayerli ta za shop tele khawa aru hi wa ta da Ukhrul we or ta da infali thum na sa da khle kate naw ta da jibaj le khang ni la ka tong ga ji ta da shop khawa iram na hi sa shop ai re ja khawa khangdei bing ta da gambit sa khawa hi jot labai da phning ai achagum ji kilali Mumbai li ta yang ji Mumbai li ka li machineries bing ta yang ji sa ne laga aram laga ari lemon ji kuchung ga da makau laga tan saina thada lei ji kha athum na jada sa shap khawa iramui ne ascorbic acid tha ji jungmei khar properties ping ji jungmei khar khawa thada iramui ba hina thada market ka sa ji chances hak mai khare ji ba hi thada ji thai khui ji sa ne yang laga itum na dry fruits ka khyor bam li ba kha thai kai khile jagom ko hadili yore ari le yor fa ya she mol lemon candy sa hai lemon ba ji atang awi ji slice na ji sa khai ba ji sugar lim thala gain hang laga preservative sanga au color ji sanga preserve sa hai ji thala gain na technology si jin laga try sa hai ji 100 grams ni lupa 300 na mi thaka kilo khali lupa 3000 ne taru hi chambra hi thumna kilo li iram na ba 40 na mi dak le hi ari thada value ji add sa laga jada lemon ji pill ji zada sem khu shop khawa iram hi kilo li 450 of 4500 na mi laga thada dry fruits we jada abam ji market ji la wazang by option ji le yang da thada ji phning hu jek sane jena mass production ni wang la kha potential ji kuchung le ari hi kha mass production kila sare ji ga khang thada technology hi wa rat jang thungau gi ji od na yang jena ari sarna hang khai thada loan ga tha bing le dak le grants le dak le bing ko tong hi si jin khui la ga market bajim thala kai na idea ji ari khang thada athum na loan ga tha apply sa ga khwai na project thi ga tha le plan ji khwai na hanaw khle ji ga jimang han khawa phaisa ji sin ngoi bai kala da masak bai ku chung le ji wangai na thada no project ba ji thai khawa ji le thada phaisa khmi ba ji jig tha wi ji le thada technology ba hi thada infuse sak bai option ku chung le laga ri hi India wa technology thada ji li invest ngai la kai na le da le ya Indian government jena technology razangai kha regulations being thada third kasa odji or thada ju safety tha ji dong ra da ma we kha ji lang jon mi bai mi je da chung le ba mai ji hada hirasa mi gi ji hi ira moi wang ji mi khang daily la ji han laga thada pambai shon ji lam ni ithum na ba pha phlum gi ji hada ithum ba na ba phlum gi ji hada ji ongta hai na ya ari hi kit DBI da le Bhubaneswar le India we hak moi thui da grand committee ashinang sa yang jena ashina support sa laga nidi IR grand chili klam haila ga na Manipur we na mikhni e na doctor halik bangkhui laga ari hi ani ashina support sa laga jang ji da ji sami da khleina thada phaisa mi laga jena ji sawa ji we lung ji le hada ari iramu hi wa kha sangai phungai je da GI tag lemon bill ba hi we na essential oil extract sa ba hi ka da sarak le ji thada ji o ji sam hung laga le jena thada khna wa sa da chambra ji jungda produce ha phungau ga da bulk buyers ba hi thada hangron jin ne kha iram na thada iram naw na akha thada phaptang sa khangai ji ba ari ba khang thada manipuli train ga thala Monsang rang laga drugs ping la kha khak thada ramli ungshon za chon ji thu ga da mi khangdai cities khangdai bingoi thada iram market msak bai option gu chung khle ju wangai na ning mu sudang sak ngai lak ne kha ari thada iram na focus saran hi thada in thei khui tha wa value added products ping ba hi ba hi focus sang sangai chambra ji raw materials hai na now the thada Guwahati Assam or khangda bam le pam rog laga drugs ping ji leng rog laga thada sender ngwa laga chili countries gadong khali or the India we like the cities ping le Vashum khrar we option ji la now the rara sare ju shit ka sang kha khale kha ji mra rang kha wa ari thada iram na saran ji wa like the le je na saran ji wa kala hada sak bai ji value added products ping ari thada lemon mangai nam ning la kha chili value ji add sa laga mina long ai vai da ji monetize sa khoi laga ji hada gadong khali ari khang the nutritional facts ping ji lam thala gai na research sa laga
akhongni khagbia tamni la packaging le kdong ji sangmi laga chambra ba ja tangai na arui thada jiwa ga bai cold storage thala darga saw da jiwi option jim lai rang khava iram na sak bai ji value added products being here iram manglim ning la Ukhrul manglim ning la Imphal manglim ning la India manglim ning la khatha da oktui dong khli iram jai wi thada lai gi tech thada lai awi kapha ji hine ji thada jiw value added products being ji sam shok laga ji thada monetize sa khui ju option ji thada iram li jiba ji kha khale khwang le ji ga chambra ji ma atangai nam wa shungrar sal ari sem khai being preserve sa khai being kala thada ja da enhance sa khai being dong ji wa mi dong khli oktui dong khli wa shung bai jena thada iram jiw option ba ji la yang se ji thada kshiga hangsang ngai ne ning share ning shilakai re Rinchon Vashum li Monetising value added protect pimaram hele mathala kai nei ithum le hang jithai khai juwang ithum na ara kanawa resource percent sada Yangmaso Humao we nei ithum anang rum li shitse grafting cutting and layering of Kachai lemon misi aikoi farmer singi nungai graba numit asida hujik lengshin biriba Sir John Ukhrul district SPI manager my team village authority village headman cooperative society ki president ima benching lakpiriba sida hujik khwaidagi nungai jaraba numit asida ikhoina thajai haibdi hujik lakgadawriba nahasing je Thojan Baptist English School Alpha Christian High School training asida lakpirib se ikhoi thajai nongmadi soidena ikhoi farmer lahan 2024 January date 9 da ai Shillong da best farmer award phangjabani phangbase krigino hairaga ei lairik haibagi natiko farm dauraga chambra farm dauraga ei best farmer award phangmani atugi matung inna ikhoina tauri se grino hairaga hujik festival gi matangda ikhoi ngaujabne festival se ikhoi farmer singdi festival tawdrapti potchei se chambra se sapling se grafting se kramaina thakni adugi ngaujaba malayeba adubu ikhoina khoidagi nungaijaba numit haibadare hujik ikhoi sponsor tawrib se moma ne MITS ne Northeast Council ne department miyam na sponsor tawbiraga hujik se ngarangdagi hauraga ngasi je yam nungaina ikhoi se festival se pangthokre hujik ikhoina khoidagi nungaiba numit haib sidi krino hairaga hanna ti ikhoi store si ngo chambra se pairaga putharaga yam wana leirmeba adu ngarang si loiraga hujik ase ayuk nganda chalaga moma outlet da koi gachai gi chambra si yaw hreba ko atune ba khoidigi nungaibdi atuna grino airga koi masi training tawdrapti grafting ne layering ne cutting ne si tawdrapti koi se tanba ngamde ba maramdi grino airga koi sitta maruda hunbase che hitruk tret yawbne atudi farmer amma sidi yam wajabne atuna department na training 20 years sureba kumsi na ko festival phammase atuda chihi kutinge ICR ne KVK moma ne horticulture loina pibne ba MITS yauraga chihi kutinge atugi matungin na hujik khoi gachaida leiriba farmer ai khoi se crafting da layering da panba hore ba chihi ani hum sida panba hore adu khoidagi nungaibdi khoi sponsor tawdrapti khoi se pangthok ni chu upai lede atubu kumsi su khoi wana festival se kramai tawgani khoi wakhanda atum ngaujarame atubu sponsor tawbiriba miyambu khoi farmer gi site ta yam nungai jere aina ei haithokninge adugo hujik se khoi training waibnina hujik se crafting ne layering ne khoi pangthokningai tawrise aduna miyam nahasing sina pukning changna masidi tambi biro aina ei miyambu thakacham
shopping arwi hun kawivang itum amu queen room kawai sa se jaina trainee resource person bing kala awunga hangvo bing chang ser lega manga shong hili itum amu queen room kawai sa se jaina gatong na manga shong hili shok mirano trainee bing psychorula manga shong hile shang ning milo jolaga kap queen room se resource person bing ling solaga
Yangmaso Humao na grafting, cutting and layering of Kachai lemon hi tam chithai mira ana practical na itum li sa chithai gi chinai chena itum gutong ana chi yangurum luise. Ara grafting which is first how folk say without the he grafting sahi tingrong gotong halisak by nim ne chambrau hijang hipa here rough lemon the henak sanwo he wing rai gacha ping he chili haidak le he arui flower pot li mathing saktak le le chipajli 3 kilo mathing saktak le ni je flower pot wi he arui hi ping here achukum hi kilo avum thei saktak le ni asama hi we na el layering ta sem hogis ni hi ra sem haure chidau da cho yaron naw akha thochan we na yaron naw akha arfa we na yaron naw akha sok cho tum cho avu sok cho thochan we na yaron naw akha arfa we na kha Sunau avu sip sok lejo, mimeti sok lejo, jo sok lo mi sunau kini mir nau kini, thocan arfa wen jang, mi kini ni sunau kini mir nau kini da, meti di sok lejo, sok lo, jiling ning lo. Ling lo hipahi katatak le hi 3 inch li lang da aching wak makatat pai lui jini wa crafting sa tak le jang 3 inch 1 inch sungi jini chitau da hi ning chang lagai ni lo inara katat chu thei aur ko hi slop sa bai ne khak tam li chitau da hi pa hi ngorong lagai ni hi ngorong lagai na o ida da ta gi ni ji da ji we cutting by he a thei makham thei we ne ba makatat paim re a thei kham thei we na katat ki jin wa hi sunni ka ta gle jga hi chingum akhali chingum khneli mi theng sakhau gi jne thei hau gi jne chidau da kham thei makham thei we na katat khui laga sunna ga hi la chingum mati phanga wa hau gi jne wa chidau da hi
khagatat cutting sun haure damli khamathai waina katat khuilaga hi sun gi jne dauda ara sun hau gi jne hi dawgi jne here paptai rel jang che hi plastic hi dawgi da hi khangja we na ita da plat lu is ni wa o ita da jang dawgi ni he plastic kumji dawgi ni he tail ga jang hi chi hi shokai ne hi shokai dam jaran hi chap sangai ga hi sang nai re ga tail ga hi apong akha mi go amik ku thumai ga design hi tha da shokawi ne che o hi ka ta bai Spaji nam lo rồi. Cho khang đây. Thọ chân wen là alpha wen là sọc cho.
Shunau bing thal lagin expert sal ka pam du gai na ra hi pa hi lairik ka tam mang ma chi mane lui khwa hi la hi ping hi la hi education na ka ne hi kha lairik tam ku hi na pang sap ne ji ne hi ina sambang dak le hi wi ka sai na farm sai na best farmer award sambang ne chidau da na thum sok lu cho miss rala tho chan wi la alpha wi la sok la try sok sa lu cho sok sa lo step khni ku mai na sa tau se ra sok lo chi tai chano no wi chi tai chalo ma tai chalo kita gita na sing chalo ngai lo hi dai ga o hi dai ga hi kita kui khai hi hi wei na control sa gi ni wa ja salo cho ne na em o ji salo sarwiji tao mai lo sarwiji o ji ba ji ji mi yai rem ji ba ji hui size si ka cha hui na size ka cha ha hui lo ji ins akha ji horse plate wi hor chak ter lem nam da lo ji control sa lo ji mi yai re lo kan na wi ji hi ara I sangau lo ga ji wi size si sir no wi ji o ji ba ji cho khang dei la ra lo chỉ sa lo so room kui ka thure ruk teu ga hiring ga ba khui mil cho elering club fai ji kru ui pek nim sang thure wa elering saure plastic roinam thada hiring ga aka sas thai gi jnu ko baji ka tha snau khni le trai sal cho 지다 이나 실리아 그 사지 대고게 바지 구로 히데 바이 딜레 요 바지 팀 바지
Yarui sak hai hi crafting sak hai hi to chan basina kasabaji to chan basina khuiwaure arfa basina kasabaji arfa basina khuyunghaure ka isi cooperative society ba hile 20 daysly report mi gizne success adle msamane kharkhar dle mkhramne jang jinana sak hai ji ara nana yaugi jine je school khni hina jang chani hi am thala gai na sagi jine hi mi kumo khale akui ka tai laga sun gui lu ji hi ring khang sakhi hi ka pai wat meaning ne chani ning shal lagai na sagi jine bai liba to ni shui thalo alpha o jile o da jile bisang lo to isiwe tocan basiwe bigalon nisi bigalom isiwe je TBS ke jirala to ji salo ni kwere jang ni wiji thal jo ni thochan la ha mix la jo ni wiji thalo ni wila kajiba jo TBS ke na khni thalo alpha na khni thalo khni ship ji tharaklam Jeram mirnau nakhni sunau nakhni ne jang jo mirnau sunau ji thalu haulo sunau naksa sunau ji thau ji ajing masina phandau re siwe he sipang dele hina sile competition ungsalu hipa hina proof sakis nuwa iramui chambra quality ma thai mam thamne gi hi ts ka sada da itum na sem gaji hi ki pa gan mang chaili baim ne itum na sem gai ne idau de hi hile ma tha da sa gai ba jina khar khar re ma tha da ma ko sa ji ya khar ma khal lu gi jine je to viral la ra isu jang cho da ga ma ti phanga la sok la ra pai mai thui je cutting sau gi jine isu he ai nisi leiflo kutonga cho cutting bai mai tui je cutting siam liao je soklo
flower what you win a baby winner. Here I think of Taji. Lady Sabai. She will be the by Lady Valley. How many you win? You hearing it? However, 20 days. She will allow the Yena, Kukuk South Punching Rock and the two name Vang, training Li Rock me Vang, Screw Nili Ning Shinaire. Our vote of thanks as Kindson Pheirei, Executive Fruit Farming. Hello. Ning shi dui hi hang la lam gan gi jine ka chinget na lam tha do chiwag la program ka sak program la da short sala ga na hang gwe chaina mazang khang gan bing ili ning gi shim mim ne gi je map ning milo adam shura dai da jine itu mi kya shi ba ya kya shi ngila khai itu mi ramui awunga kala razang da khle ya ya recycle no tum cycle li ning shi ai re gi hi khang de ma hang lim ra ka ma pon ga bai aga kni ning si mi ngai chia hilira jang de khleya ari azio program hilirang rom mi de khleya itumui resource person DS John Monsang chief manager SPI Ukhrul azatwai salala ali lishida ning si mi lishida laye kala Rinchon Vashum Vashum nali la ning si kjong ki mit laye now the program clay adam taran kodam taran matan to top rami lishit log si hang lishit laye kala Yangmaso Humao nali la ning si kjong ka mit laye lang mai da ajo sa enterprises nashina life set mit clay hi ning si knau knal la hi ta program like matan to top kodam taran matan to top rami lishit log si la hang lishit laye kala sound system idao such family la ning si kjong ka mit la ye hena ning si tu hena va yaura kala ajo program hile aya we na bok laga achira sing da kitchen li tun chen chen sami da la ya along tang youth development society na silila ning si kjong ka pongshot li si la ye lang mai da gegel and vice member nutum cycle la ning si mi li si la ye kala ma dialogue na ajo hile itum ni sponsor sami da la ya Tangkul Dwayne Ansala life but set me the claim China Northeastern Council Shillong Government of India through IPDA MoMA MIDH Horticulture and Soil Conservation Department Government of Manipur Tourism Max District Administration Ukhrul ICAR and Cooperative Department Government of Manipur Nutum Saigorilla Ning Shiai Regihi Hang Laga Hin Akutang Sauga Ning Lagar Kachai fruit farming shina school kanilila ningshi deo kami ngai de leye chaina khare sa da Thochan English school na khara khoi milo akhana khara khoi milo nextly Alpha Friendship School. Nextly, Wan Mi Kashung, Mantri Kachai Village Authority. With this, we have concluded the 20th Kachai Lemon Festival. We would like to thank the villagers, sponsors, guests,
and everyone for taking out your time and being a part of the 20th Kachai Lemon Festival. This festival was sponsored by Northeastern Council, Shillong Government of India through IBADA, MoMA, MIDH, Horticulture and Soil Conservation Department, Government of Manipur, Tourism Department, Manipur AIDS Control Society, District Administration Ukhrul, ICAR and Cooperative Department, Government of Manipur. Ishiwi Capacity Building Program, Gupkasang wi Kalapanithi Gup. Sayha hi wan mi kashung Mantri Kachai Village Authority li jiham dalai. Sugar se itum sai ko role legishia vavrivra nalikachung kaning shiko ajujimik sola wikadak le program sai ko ruhina na chingre na pokta Arui rasung the brohona na kupsang kamiwang na likachung kaning siye. Broholum shen milo, kui hiwi katana kusura satak le sai ko rulila, rasang dak le sai ko rula brohona na itum sai ko ruling raichada, na wile kasi milaklo kasi na raw na chuwang la pota le. Ara itum na apam yan nga tanong kay, itum sai ko rulina na tanong milo kuchuy milo chisuming likapone. Amen.